Matalo whātut pa ia malo mamalu siau tātou atunu pele o Samoa e whaavai I le atua soifua. Ia o le nei aso e tātou e tau te sila fia le lei o loo sosolo ia o aonga mawhaitau ngā tuspa ia a le ekalesia England Anglicana I lunga o le ai e whaasosolo atu sa walinga Yesu Keriso a ngā I le sa tau whaamangalo I nai a tātou angasala tātou I whomatatalo I le atua whaftaita mā mole nei aso mātango fie mo e whaia mātou te fia ma oli iai whaftaita mā mō mea malava ia veale nei aso maaso e a matai ia na mātou whaatotua atili I lau fio ia so solo I lunga o a onga na e tuina mai a I mātou I le tuspa ia tama ma ia a veale fe au ua tuina mai a wala valo fina ngalo tama ina ia mātou wola ia le aise sie whanu ma ia whamanuia ina umai Samoa ma le lalolangi atoa whaftaita mā I le soafa o tama ma le alo ma le nganga pa ia amene ma amene Our reading is from the Gospel of Christ preached by Luke, St. Luke, chapter 16, verses 19 until the end. And I shall read. The rich man and Lazarus. There was once a rich man who dressed in the most expensive clothes and lived in great luxury every day. There was also a poor man named Lazarus, covered with sores, who used to be brought to the rich man's door, hoping to eat the bits of food that fell from the rich man's table. Even the dogs would come and lick his sores.
The poor man died and was carried by the angels to sit beside Abraham at the feast in heaven. The rich man died and was buried, and in Hades, where he was in great pain. He looked up and saw Abraham far away, with Lazarus at his side. So he called out, "Father Abraham, take pity on me and send Lazarus to dip his finger in some water and cool off my tongue, because I am in great pain in this fire." But Abraham said, "Remember, my son, that in your lifetime you were given all the good things, while Lazarus got all the bad things. But now he is enjoying himself here, while you are in pain. Besides all that, there is a deep pit lying between us, so that those who want to cross over from here to you cannot do so, nor can anyone cross over to us from where you are." The rich man said, "Then I beg you, Father Abraham, send Lazarus to my father's house, where I have 5 brothers. Let him go and warn them, so that they at least will not come to this place of pain." Abraham said, "Your brothers have Moses and the prophets to warn them. Your brothers should listen to what they say." The rich man answered, "That is not enough, Father Abraham. But if someone were to rise from death and go to them, then they would turn from their sins." But Abraham said, "If they will not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone were to rise from death." This is the gospel of Christ. Praise to Christ the Word. Ia, o sina whamalo si au le nei aso. O tātou ilo umma le nei tala. Ile tamalo mauoa. Ia, masi toi ina mativa o la salo. Ia atonu e o se awa o ngale lei mo i tātou uma. Ia tātou iloa le lei. O tātou tangata e mauoa. Ia sosolo i lunga o whaavai. Ma o onga o lo whai mai ai. Ia le tātou tama o i le langi. O na so se au wala e te alofa ai lo so tangata mativa. E wa ai mai tama ma whaamanuia i a te oe. E tele i o onga le lei e maua mai le whaitau ina o tātou tuspa ia le nei aso. Ona i te tonu ale whaitau ina e whaapea ai e ai oia e ai i te malo mau oa. Whaamole mole e tuli a e la salo i lona whale. E whaamatala uma mea ne i aua ne i maalaia. I ono uso e toa 5. Ai tali a pela amu. O loo iai mose mala au perfeta. O i lātou e mawhaifo i o nā o tauina. Ia lātou a inga, ina ia awa lava ne i mele nisi o le lātou a inga. Ai whapea le tala ale mau oa. Le ai, e le whaalongo. E le whaalongo ia mose mala au perfeta. Se ilonga lava e o atu se tasi. O mawhaina whaatuina mai i le maliu. O na tau tari tonu lea iai o tangata o lona ainga. E ui lea, na tō e talia ia apero amo. E vāpea.
Aua whai atu a per amo, a whai e le whaalongo i la tau ia Mose, ma pera whetsa. Tusa lava pe toi tu mai se isi, na ie ua oti, e le toi talitonu lava i la tau iai. Samoa ai, a tono le neiva i tau e tau te whapea, ia talo whai, ano mātou te whalongo iai. Ia nai sila fia le ia, wa fio mai Yesu, wa whasa tauro, wa toi ina mai lunga. O le a lo talito nunga i ia mea. O le a sau ngā luenga o whai. O ea lofa i tangata lau tele peo na apapua i ai, ia tātou e lea tua. O e mawhai ona e whaitau lautus pa ia mai ala e le tae au, a velevi inga ma lea tua. Tā ua ia apua inga. Ona toi o seanga, ona toi a fio mai leo Yesu, ia maua mai lava tātou, o loo whai e pei ona finangalo i ai lo tātou tamaa. Ia maua mai tātou, e leise mea e puniti ai, i le tātou whianga inga maia. Wha maangalo i e, wha maua lulunga. Wha maua la lalo tātou ina ia whaia ina ai tātou e le atua. Ia, mo tātou iloa pe ona tele na launga ina. E whapea, e tātou tilo ma mātau. Ia whailoilo e pei ona whaali mai i le upu. Let us not disregard the warnings that are being given, the signs that are being given us to say that Jesus is coming soon. E pei foi lava o le whailoilo lea. Le na whai mai apela a molo e Mose marau perfetsa. Ai ele i talitonu ina lava. O le foi e ele tangata e maliu matoetu e le whalongo foi ai tātou. O lea la. O te ai o i atu i a tātou mawhai o na tātou whaita wina whailoilo le atua. O na uala lata mai le taimi. O se ata i nisi taimi o le tau te iloa mawhaitau i a whailo. A te le whai o taimi, o te toi ai o iai ata maa. Pamon mora ta maa, sui mai se si whailo moa. Ina ia mautino ai, ia whai pe o na e whetalai mai ai. Ia tasi al meo te iloa ia uia. A whai o leo ma liu Yesu, ma toe tu, ma wha ngalo a tātou wanga sala. O le wha ilo le na. E le toe au mai anisi a tonu e isi wha ilo. O le wha ilo na pito sili o na tā ua mō kerisiano uma. Ia, tātou tā lai tala le lei, ma ia tātou alo lofa i o tātou so tangata. Ele soa falta ma le alo ma le nganga pa ia. Amen. Tātou tatalo. Thank you, Lord, for everything. We continue to praise you. We thank you for Jesus Christ, who died on the cross, through whom our sins have been forgiven. Thank you, Lord, for this Lent season that we learn and we fast and we give you our all. We thank you for our church father, our archbishop, our archdeacon, Moya Iseu, Raymond Beetham, our clergy, our ministries. And we thank you for all these things. Help Samoa establish our nation to be your Israel, to be so faithful to you. And we love Israel, Lord. And we love the world that you continue to help
In Jesus Christ's name we pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. And we all say, Amen.